Gedolok nok Japan hindi an bakalo pura market bai thaka tani bago hinma nok tau nuguin makana Pakistan chalang tim ko pura bai same to same pura same to same kisaban kimna Pakistan chalang tim bon je jakpan hario je kun match pan hario tai India ni women buri rokbu je jakpan bro hariman je kun tim pan hariman tai sana cox guroi ko umahanya tatang nok nuguin makana je kaisa match ni bago India ro India women team pura World Cup ni group stage ni pura out Pakistan buri rok bai te New Zealand buri rok kaisa match dong aja Pakistan buri rok jadi no New Zealand buri rok no pura ba hari pe khake India buri rok ni net run kabang ta pura automatically pura second number thang qualify khai kamon but haibano umai onglia je kuno sungwan chok umtai ongya unfortunately India buri team ta pura group stage ni out ong cha semi final phano qualify khai mia henge bai ting khenang nang sai riwan bai ke India team o jaga qualify khai mia group stage ni out ong cha eliminate ong cha ka sai riwano je Pakistan buri rong bai New Zealand buri rong team tong ta kaisa match a jaga Pakistan ni buri rok team pura 8 case miss khaika tal wansok ni 8 case miss baike khaiman ubang lom dek wansok si brok Pakistan je burung tim kuri brok niji icha khai si brok umes no paiya ong na ang dek wansok tan bagi brok India ni je burung no World Cup T20 group stage ni out khaina bagoi hingtang nok sui manano bara ki India ni burung no brok World Cup group stage ni baira ong khori tam manas nok sui manano abni reason ong kha omahai abni simple reason nok saimano je India chalarung team men's team Pakistan ni men's team no busuk marka hairo omon bagi brok umtai khai mano umtai khaika o jaga India women's team o jaga brok qualify khaima khamon baikin ba bopona haruke mana baikin nok sain mana bole Pakistan team jodi no New Zealand team na hairo kha India ro qualify khaina ne belai kabang kok chance tongman ta a jaga a chance na tai tam sa china hino puran bakha baje angkun ban chan o jaga ni pura mut chukuri ke haipon nok o tam hinai nak subscribe khaibli like ro fan boi na like dang subscribe na je nong je wase nai thung nok comment khaiman abnu gan baka te si tong thuma man chiu ge nok sain man Indian je buri rok pura World Cup ni pura group stage ni out ong thaka this is a disappointment pura disappoint tong hai Australia buri rok bai tai New Zealand buri rok semi final qualify khaika tai chan thake India ni buri rok team bai Indian chalan team na kono si aja kono si sojang nai kono nok sain man Australia bai New Zealand qualify khaika semi final India rok bu umtai ke wan so ki tangman ta India rok umtai ke wan so ko tong Pakistan rok New Zealand na hai rok khaike je India rok qualify khainen chance tong hain tangmanta boroni ulta song si Pakistan rok hain hai brok bai hari phaigo ka haipon aja ka ulta song thang chu Pakistan rok harin phaigo ka angle umdai ke wan so Pakistan rok si brok niji si brok niji icha kai hari na ne umdai ke wan so jodin aja ka Pakistan buri rok pura New Zealand na hari pe ka India rang bagoi kisa so benefit ong khamanta boroni Pakistan rok aja ka harin phaigo ka New Zealand bai kaisa kaham kok ke basin New Zealand na dia sulon pare first time semi final qualify khayo sin India ni je burong team ya de pura i World Cup T20 World Cup kai chapan bro oina bisin wai jong compare khai i World Cup jo tan chaprang ni pura ekdom rus performance in jaga ta kichapan ran Indian burok India team ta je Australia bai match paiya kha noi ran nai paiya a jaga jong horman pirit kono saprakma nongjak bo not out thung match jitir me tam lap not out thung tam lap chungta run jitoni highest score sabon in jotna run kabang anan thakas a jaga hormon pirit koni 150 run nong nai bo second number most run scorer haibon India ra o jaga pura group stage ni chi out ong thaka semi final qualify khaime ka tam labang khasari poilan jimun umtai ong phaija India ra first match no New Zealand ba haid phaija omon pare India ra Pakistan haidoka Sri Lanka na haidoka Sri Lanka tan thangna Asia Cup ni badal nai pe ka Sri Lanka ta hari ri pe khata ga hai man chine just tung hai te cha hari gu kha paiya kha Australia bai Australia team na emne no kabang ko fans ong pore baksa barok tongkrup laijak phati laijak je burong ne match no ko Australia bai ke cha hari no Australia hari ya tang sa kamun hin umtai ka wan thang lai tong ta sung sa thak India ra i bisio total match thongja ODI thongja 10 ta match T20 thongja 9 ta match haipano Kaisman trophy ICC trophy Kaisman 2-5 mia ko horman pirit kor japro Australia bai match ong apro boni partner bo kaham no khayo haipano bo match no pairi man liya opening ro adin opening taisa kaham ke partner khai ka taisa run kaham ke khai ke o match India ro pura pai thakam India ro qualify khai man khamo unfortunately why cheu jahi wan so amthai ong yang thango jahi wan so ong hai ong thango ko kuroi i bisio chala ro T20 World Cup ti phika burok ti phaimia buskang bisio fan ti phaimnai chala tunai buri umthai fan ong man sap sai man hai diba hego song
next year no naisinglain ta next year ro India chelaro cup tunai buiro cup tunai e bishe to kha sa kamonta je why sapro West Indies umtai khaijak je bishe chelaro cup to khati 20 a bishon buiro cup to umtai ong khomtam tai record ong khom nong ta wan sok sari nong wan sok ma bahai phai je India buri ro je New Zealand ba hari ni sabrin chayang kha tan bok India ro pai yang khana nong wan sok ma bahai be nok tolao soinai sanan tapok tai ke thangan sakan kisa misa subscribe ro hin chijak ro sindi tai like share kaina tapok dung naro we malanya hai khana ta next video